sada nastupa motelka Ribica Šimić. U2, a mi najavljamo je motelkar Stipe Radan. Promašija. Možda ju blisko do pola. Kako to samo dobro. Raz, otvaraj jefnu. Promašija. Jedan. Ajmo u sredinu. Jedan promašija. Denis Radošić promašija. A mi idemo da... Ajmo Slavko. Promašija. Slavko Krišan uništa, promašija. Ljubiša uništa. Motelkar Božo Radošić u sredinu. Evo ga, Bože Radošić u sredinu. Dakle, sljedeći motelkar Stipe Milobor. A ja najavljamo sljedećeg motelkara, to je motelkar 1. Ajmo Rode, ajmo Rode! Promašaj. Promašija. Promašija. Rosario Karabatić u sredu.